yang teman muilana jam selokalai tayo ba tawa kawang ngaucha hataw kia inang o paigai ida kamha ayang yoba kamha teman linga ngai ba yongwan ba sisyaw me yatu singha hangching ne iya teman kawang iya bawa dekpu katalana teman iya uyinga haknyoy ma angbu mandop lana teman iya hanghi iya bai dinyi numana caya hadawa kawang chawlai ngangonang teman lokalai taiba teman pai woi pai bu nu yaha changa yoi teman kawang de didiket ne meng yang teman moi lancam seyong yang kawang de wong yu teman moi lancam seyong yu pa teman moi lancam seyong yang lokalai taiba wong yu teman moi lancam seyu pui pakya haleluya haleluya. Tau da ngaya nga kawang mikti shuwa lokalai lak chingna se muilan ngai kai shai tamnang tuman jam se nang men me chimnang ke tuman jam se nang men me chimnang ki tuman jam se nang men me chimnang ki nang chingna sa nang ialo na chimnang ki tuman jam se nang men me chimnang ki tuman jam se nang men me hemong na tuman jam se
chau yang ayen kawang upa nang men ata pa manang mek ti siwa dam nang chau hem ya ha hem nang mek ti siwa dam bu hem chau ya ha ngan wong nang sip siyak pang ma wang ngoye mo he mana lok so po tin men yong fanang sao ya lak pa nang au chai lak hayang nang mek ti siwa dam lak sai man nang among puki woi pau se nang mek ti siwa dam bu tai dam wang ngoi so po tin men yong pa dong bu tai dam lam ya lak pa nang among puki chau ya ha ngan wong woi pau se nang yak ta fan fa jisu me yu poi uba nang monga yeah amen Moilanda an mai kawanga mai nang chin chin de hallelujah praise the Lord. Konyak Baptist Church Mondown Home Revival 2026 Platinum Jubilee chingne temadabu wangpiang me taidam wok ngoye temyang ngonang hado yomabu saudan daidam ma teman fai halim ya sodegi. Tani teman fai kem speaker ba omyanga. Taidam dia jono wanga tailap. Hayanga sayanga youth service sayanga dobu taidam ngangonang. Hado kong kimbume kawang teman fai yelak pa wongpong. Hayanga hado taidam nga mongme. Teman chamse Tuiling Sosana da wanda speaker ba woye hado home revival mohiman ayong chana teman moy launching na menglak se ating lakbo ayong pai teman pai ngokbu yin balan anyo hado home revival me temana nyingadam bulan akung adam yue swatching muciap yue si hau damlak chine tawa hado hibak yanang yo badan bukia teman pai Konyak pangchim hayang pumanok lana chinde shibu teman fai former executive secretary hayang present Niomba Konyak Baptist Church Timabur mabu Reverend Ujay Tonlong iya teman fai tenibu hado home revival Jubilee chingnese ya hamadim tabu wangbeang me konyoba amay hayang teman kada Konyo tamlak chingnese kawang de yop badan wanda kawang imin payangi. Tahu chingne yo ngomong maye pumainoka ide dong yanggi hayang dong buki timabur pumainoka nan pabu tahu kama dia teman pay ngonang ujenang jam yong lak chines dong nang teman speaker ba pon mong mayak pa kokya. Thank you Jay. Sud pu oklak. Ipai jam sa anu di mabur bumenok bubu sausan balim ongonang nomano jam yong lak jenis dongnang mong may pon ya thank you kawang mohiman hayang teman fai cluster in charge KBBB mubu evangelist teman fai hado mon area one kon jingnese wei baja konyak pangchim phayang ngonang hayang teman fai sausan ba pajai pungjai KBBB evangelist nangu jam yong lak jenis dongnang teman fai tinggi kem cluster in charge wei ba ngonang mong may pon ya nang yakpa ko kaya thank you hayang teman fai revival camp director na amin pa ngonang hayang hemlok laylak jingnese wei bu hamibu hemlok pu kung ngonang imana yong jam yahu ya bu mailak hebak film yong ngobu anu yong debu kai hayang bu hangwo aji jam yong lak jingnese dongnang moilanda yakpa ko kutam lak jingne worship team
fellowship pastors and yeah. Thank you. Short kay, anyo tinyibu revival kem counselors lan naman cham yong lak chene sedong nang counselors. Tawi ko mga nang hayang teman fay council leaders yak hong kay teman fay Pajay David iya leader ngo nang hayang iman di counselors ngo nang yak pa ko kaya. Thank you short kay hayang teman fay home visit hadaw mes in charge hayang namnobo tikon lem ngo nang numano cham yong lak chene sedong nang kem tinyibu tikon cha atikon wan po nga amay mo nang mes sorry tikon man lang sa loob ba iman do menyong pa iman bay anyo namno nyunam namno palan etes mo nang bu naman mo ilanda mong may ponaya nang hayang teman pay home visit kembu leaders 300 to 400 ngonang tanam mu teman Tuba ji madanga home visit kemo wangdege ward walkte kem sodebu tau kema home visit kembu leaders lan hayang members lan visiting home visit kembu lan yoi so ching melam ling cham yong du hadaulan ngonang yaha operation dai bulan ngonang pau balan hibak ma tender operation hangi di ya be teman chine spiritual operation ngonang imando teman mongmay ponaya tenyi ka sauja ward walk te kem debu nganya another 6 ward te kem lang iman de mongmay pon ya pakoka. God bless you. Short kay aniu teman pay sound and media team numan ngo bukan mayak haugay sound technicians lan udom ngonang ani media team lan yak haunang iman sino teman mongmay pon ya hibak pe iman nan panang tinyu iman hibak panang volunteers lan KBCM youth executive mabu iman kada 50 nanjing ngonang aan mengonang bay siyong bujing among mongo bu su bulan naman yong yak hong okay where are you youth leaders volunteers lan naman yong kay kada iman 50 ngonang teman mongmay ponaya thank you hayang deacons pumanok staff hangsin na sabu mayuomba ngoya bay hado tuman lili amawang yang tuman kongkem pumunok sige dream boyang tuman lili supporting team ambukan nyuma wongpong namyang lakay tuman support palak sa akyan nyuma hado tamnang tuman fay home visitation kembu leaders lan akung baji chibe wunyu wi balan hay leaders lan hado yom nok yan yang pay minute ilim jingna se laka pumanok secretary fay tau mumu haulak chingna se tau China damnang home visit kembu leaders lan hadaulan yom nok yan yang pay cham lak chingna se China damnang tening tumana chona dalak ngau binyu laudo hayang libu mubu yang yedo Ephesians afong nga aling panma pelima ya fanyanga sama baya tobu taidam nga chona dalak leaders hayang maidam yalak lan ngonang aniu hemlok laklan konyongolay laklan sagi palaklan mabungo lang hadaw taidam lili sam danga jona daibo oklak chingne tawa yobu bak yakning achau ba ata ba yongwan ba kawang 74 sibuba KBCM pumanok ya fan chingna menyong bo fanang hayang platinum jubilee jingnese yahamate madabo wangbeang hayang revival ayong tiyang madanga wangatainang tainam awang mabu akam dangoi se maidam hangsin pik ngoy abe say ma wangdang kawang nang umbu ki nang mong buki wailak jingne hayang nang kadalan tuman moelan mohiman tau oklak pane tobu taidam say wang kawang nang yakte simadamba hayang part pa ngobo leaders lan cha phe ma cha wei dai lak ching nese wang kawang nang men ma fan fa yupoi tolana seupa nang monga yeu amen hayang yup nok ma hibak phe mo omlak hayang tiaw ngonang temana chamba left right mangobu
simbae halan yup nok te pay bu revival bu de mong may bon ya atmano ya pa ko ya kawang mohiman sa taidam chong balana we dalam Mulanda anmay Taman mulana kau na minyong paha yok patan pu hayanga te ewa tan pu revival taitem awang pa ya ngui tamanan chungna wang simpai e siang mo taman pai kibisiam yompa hayanga e phangma sausan palan yi nona e se angbu taman pai tenipo revival speaker reverend sir punyak chungna hayanga kibisiam chungna teni nang payanga tiam tanga hat nyu ya tangui sa ta ngau bakaya muhiman yong kibisiam chungna kunyak wan kun chungna muhiman yong tau kalaksa ayang muhiman yong tadan ip kalaksa tinglak katenang ngaiwang latinam chupli ngonang hatauma noksama yahama tim tabu revival yong tening ngonang hatauma unok sochingda kawang nyingatama nang nan yua hayang nang nan pai pai okunan chungna mung mai pu minyong pha bu cham luya mung ngam yong phai tan bo ta ngau chai tamnang yang i phai cham pai pu kima pu umunok ma pu yen palan au singonang naman tu mung mai pu ne ya pungau awang na tau chai tamnang hayang muilan kunyak pang cham nying tam buke taman pai class in charge pa ngonang yalak pa i tu mung mai pu minyong pha ngau chai tamnang tai tama muilan yak ka hong nya nyu ni peka hayang muilan ngi ngopukai Kongkem cover e yung walak hayang tia teman chunlak tai tam hai sok no e dalak tu khem muilana yop patalak china hatau e tamnang tai tam teman phai tuiwang yop lak china pa chai chi ti kon ngonang yopon chi ti kon ngonang hayang tau phai ma class in charge hi pakya kalak tau phai me hem nok lak tau phai mo konyo walak hatau ke tai tam hatau ke ngonang atau tai tam cha me cha sa chuna tawan ta kawang omlak china tau teman phai kawang ngau cha e gening atau kawang ngau e yang phai ma teman pai mai tam pikang opu kia tikon bata tiap tu sau cina pana pa yop lak cina hipak pha tanang Matthew apong panmacha aleng tapam matat numan to palan hayanga hangki ki palan sei atang da pai kai hayanga tawa numan da tului mai ya paning numan pai ta paya hayanga amapu singya hangchingna tau kanting mongta pu pai hayanga mongchang inenyai pu pai hayanga numan yaha chingna tului mai tholak hangchingna paitap oloa hayanga a hangki tanwaka hado kawanga ngonang sa yoblak chini pakpatam na anmen ma do yopoi bagyak nang hallelujah hallelujah yan yeba yungwan ma jisu ayan ni bak mai cha pai ma cha sanang tuman de shomai ya pai tambu china tuman nang tam yung pha boi muang bu haki bu riba ban chuan ma bu tenyi bu hado ba riba ban chuan ayan ni bak mai dung ya tuman ayan mai manang shomai ya pai tambu china nang min yung boi nang mui man bu hi bak yoma tuman chanyang bu tui yelingo so yesano ye mai tonyai ya makama Shang bong a to nya ye ngok bu phong jong nok sha de we de ba ye tani nang ngau nyu yong ya ke bi siam bu mai no ha do hu dan ching nyu ma ching nyu bu ko nye a chui yong phong jong nok sha de ka wam nyu phong jong nok sha we de ba ye ke ma sho yang a sa no a do ba an bong a mai ma lai ye ya ha do nyu ching ma chim ma ngo nang ge o shin a pa ye ngo nang yak keng ma sha no e tai na ye tam ba nang bu mui ma na yong to we yan ok lang na Bayang obu say yalak po wang dang kawang nang wang mui man tampa. Anu man bayok pa yen ngoya bay. Ngani ngaya. Tong obu taitam mung may say omok lak sine wang dang kawang nang iman bay tui ling ba. Ado bay siyam sa tiabu. Ado taitam numunolak sine sa yong obu nang sausan ba. I ayan yalak pa nang atigya. Nang magti siwa. Hembang may ya bay lak sine temang obu kung bay. Wang dang kabang nang umpa hado bay shamsa no nang ngau nyu ya bay lak singna se nang shomai ya bay dambu nang sausan ba kabang kada singna tumane nang min yong bay yalak panang iya ya nang chuan pa hayang
nang mongbu ya pen ma nang ngau pong tampa hayang hadau taidam lebe bu ma nang ngau tam han ngolak sina iya yan nang chuan ya hayang i ang tau bu pongjong noksa hayang pumai nok a saidang ma nang sabsi ya ka chuan si hadau taidam man so bu mong da yamai bu ngau la na meng hangu chaina ta tam muilan bei nang sabsi cha kia pau ti kang na tampa dia do ba nyu ching ma ling ne se tem bu tu lan so yang nang bu mui man ayong tawa yan ok lang na nang sabsi yang mom nang tu man yom pau sa yan yi ba yung wan ba chi su krisa yak ta man yong pa wong wala yu pa na pa yo puai hadau se ban nang mong ai yo amen. Yo patambo sausan pada mungmayanang kawang yalak pemoiman sa iyang bukia kelas in charge evangelist pada ipak patam nang. Wang sampabu dia bu chongpa I siang bu tuan pe KBCM nyompa yang ada home revival speaker ne bu timabur pumenok nyomba ane ipai ongbu di konlan sausan balan ane KBCM pumenok members lan awang ne konyak pangjim executive secretary wibu konyak pangjim staff lan hayang mission center community hayang tenok nok samubu krisaya yang salam atau China temnang dia tahu hadau mah yung bua agak yung lakse ujite yang boy yung among may saya agak yung wanang ada awang na tahu cluster si bu cluster 8 se ginya nang inang tahu kay teman hadau mah pai ngopulan teman hadau pai bulan mayang apung ye tahu bu ngonok tahu kay hadau cluster jeng cenga tahu hagi ihunang kunyak pangjem evangelist lan kia wang cai se kia evangelist tan temyang kia kem paibu pumainok tawat tawai paibu me 2021 wanga cluster se kia se ye tom evangelist cha appointment evangelist ta liang evangelist cha under me tau phang me cluster in charge se yang ki phabo na wang benglem se ki nam no paibu hatau ngonang tau ke tau me sa tenung pu wang beng sayang worksiu ba age kem pai bo dang onang ta ko cluster si bo area de ibu yichi yang bo o mu bu mainok area cham chi apoi atau chinga o ngopu hatau lan sayang atau cluster se leng tau ma leader evangelist lan de ki pha bo dang onang ta kai tenung bu wang beng ma tau hatau teman hatau mu o mu bu mainok teman hatau town area teman mon town phai o bu atau bu mainok 18 churches ngonang 18 pamatet pumenok da pumenok se iwan de fellowship lem ngonang ana ta ma 15 pamanga hadau pumenok se hadaulan de wangbeng lem jingne se namnolak jingne se phang ngonang tau me todok jingha todok jingyu todok jingkhu ana chi long ana ponggong lampung senga ana tau longkai ana lengyu se kia pumenok om na KBCM mo om ma ki ngonang tau kai hatau ana fellowship pa tamung fellowship ana kefri longleng fellowship se atau lem se atau kongum saya 18 lem fellowship ana pamanga church se atau ki pha ngonang tau kai hatau pumenok lili de tau revival camp kandak nemeng ne kem Taiwan de teni KBCM ki chembu ba yenang no hardly pumenok atam ma soido pujine se 50 60 chembu small group ki chembu hadau ba ngi bayang tau ke tian man ki nget se pe chembu ngi wan de yo ngamong mai te nang tau ke cluster wise me tau tia wanga tian man de tau asita haubu mininga wang benglem jingne se KBCM pumenok member ne ngokala kaja atau in charge memme sebu hadau China temnang tau ke tian man hadau me jubilee jingne se tematabu 75 years ngoibu hada jubilee jingne tematabu atau home revival
Saya tahu atau home revival atau word atau jeng tai laiwan de teman pumbai nok ka atau why do we need revival? No, hang ne revival bung bungsi. Saya came ada tai paibu atau inang. Tahu kita tai Taiwan de awet teman Bible telai lakai. Tahu Adam ip ni wang atau enu ombu Adam om wang bu atau enua sa tai bu tini tengui ngonang. Yang awet teman enu om lakai, awet pau ben lakai. Hadawan de teman enu pau yang bujing nese, tui meng leng yang bujing nese saba nyambu waubu hadau kaya tem saba kawang yam yi ok hadau ba ya pem teman ngobu tau kai teman senglak ka teni bu home revival se bua nok tenda wut te wai kem bu ngai ni bu kem lak senang no tau kai opo sen pu mai nok atau teman KBC member pumai nok hangsen hadum nok tan hangsingo moi landa cha noi ye tau ba alau meng bu wang lam nok sango ya boy hadau landa noi ngoi yam yang hangne ka wang yam bu se ha atam ma po wande atam me ka wang yam ye tai yang boy ka wang atam nang apu se ka wang atam yam bai bu tau jina atam jam oh tau po yang bu jing ne nang ngau yi chai bu jing ne se tawa nang de nyam me atau wau lo boy si bu no tau kai hegi lo bulan ma ngonang bu iman po yang bu jine tau kai each family nok sa de opposition ne ngoye ka wang ngo hangi ngo hadau ba phayang ke tau kai sa teman hadau mo pai bulana temana family de teman hadau mo ka wang ngo chai yang atai bu yuyu nok sa phongjong ene yungoi bu ka wang ngo yi chai bu nok sa lanu ma ngo klak Hatau lantang do win agi wit the way agi leng yang kayu ene ngai wang bu jubli 75 jubli ya tamane yong ngat sepe ene ka wang engan bung pai taman hatau jubli molak jene se nganglak se bo tau ngau tawa atau china tamnang tau ke tinji hatau me tamana mung ha menyik puki hatau me taman pai timabur nyomba Kunyak pangjim pang me, wang beng lau ling youth department no tui ling opu ane, kem ne executive secretary ne, hadau sausan atau yang lakai saat ini present ia temapur nyomba ne, nyomba nang onang. Tau kai ide mung ham menyik puki ia mung mai set onang bu. Tau kai i jingne so teman muilana yo petana, ane i ngawa temana men sa atau revival se jibe, opu sene teman mungjang penapa, saba kawang de teman de nyekpu hadau ba teman respond menga jana kawang nyekpu hadau me jana sa teman yuyu noksa pungjung leng hadau lengbu kaye teman khongdep mailak teman pumainok mailak sebu hadau ba tai bu pai yuyu noksa pungjung leng ye tailak jene se nganglak ane hangi konyo ba nyau hadau ai yong mainanggi sa jaya ye tai ba I ngau bu ngau yui mungjang ang teman implement nemeng hagi tailak jenis ngang o se atau teman muilan atau ba sing ngolak jenis atau ngau sokuno atau China temnang cai bulan suka muiman hangi ba ngau tenya pai aku muilan China ngoi samong hem tenang yelak ba ka ong muimasi tai tema phang bu kia hem nolak jena yut khya ri pa phatam na
Mỹ ngao mà chầm lôi mây bù ta hăng nghi ngao iya bây sinh mây bù tóc ta mây bù ta ngao gì bên lăng năng vậy akim bà ngao nó wow say ý trái bù chầm lôi mong mây ta năng minh yong pha năng chầm lôi mây năng kỳ sĩ bù tóc ta cài lắc ngao chầm như năng tôi chừng đó chầm lôi mong mây ta năng minh yong pha năng cao nhảy mùi man sĩ kịp xem yết khoe lan yết khoe mà ngô quan ta xin ing mây bên miang mà bù nó khoe mà ngô quan ta bà yelok yap bù mây lắc kia tôi chừng đó naman mong mây bù tao ý tâm năng sa các vang ngao ta yaไปลักหาตัวเสามา mùi lan tên ya kata khổ y ngôi bù nọc tân hăng sinh kem ya bù wat vok ti kem yang ki chầm lui to nhai năng bấy ye yang a revavan hem lok ka chầm phát hôm đâu to nhai năng bấy tàu khai mà chừng mấy lâm linh a sa pa meng ha a các vang ngao tiya mu pu hat nyu ya tong ngui samui man ayong tàu chalak chena tim tang okay alau hipang ma mingoi song bulan sino khayang boy revavan hipang mo si bulan dia kasi ning ning phonang tau china tau moilan singya tau khama yesiba mingoi song bango kai ngai niyo kusina kemlak tani taman pai pumanok sikdai pai kem bulan taman ta tai ta bangau chana barawa chingoi kama khlap yang sem jing la ka jayu hayang khlap yang sem jing ya sa ngau kem yang ki hayang atam tia pai bulan pai klok telai nok bulan pai klok yising bulan nu tau boy tau chừng na ngai ni bulan ya 11:30 ma dang mu chatim chata ya 11:30 ma bu 12:30 ngoi mong pai yang ma sinyau ya sinoi tong yang atau ke ya atepa cham luya u yang hau po yang poi alaulan atama baroba chingoi bu yising jasi bulan ngo nangai tau kai ma atau teman tai talak chena inang yang bukia punyak chingna ayan panapai tuiling pai butani tungoi sen yomba tuiling panang reverend sir hayang tani punyak kibisiam chingna reverend pai bo muhiman ayong ni myang kalak to khai muilan na tiam ba kem tungoi sa ingau chaya muhiman tolak chingna nasa mungsa e patan kayo sa atau itam nang teman pai speaker ba sir e ponia mulan cham sa cham yong ha hayang sa sir hipak pha tam nang hayang solak khongkam nang e nam noa kau ngau ya pai lak chini hipak pha tam nang 좋다요. 왕시험 허부 대하부 다이담 종바 도만파이 바제 앗 associate pastor 이시부 부모nog 니용바 바제 론모바 아노 인옥 패밀리 아니요 이시부 바제 봉제 클러스터 인차스바 아니요 부모nog 소산바 소산 유란 내가 도마 도만파이 여러분 아빠 yang anyu nyinge nang anyo 여러분 ajein thau anyo 여러분 아빠 mới nó ở nhà hay to lan nong nang lung mai lan he bak yan mai jana sa mola na kawang de minyong bu ha hiang adoki bu thaidam ayong jame adio maitam bekatam bu jingne kapisiam pumenok nyung ba wo yang tadam nam nowalan nomanda yong minyong bu panang ate atau kibu revival me speaker na sa nyek bu atau me tau nying de tai bu wow cham lui se speaker cha se ia ji lu yong 일라가 도와 상락 지하보대 새 안녕인데 하도기에 대낭 양보이 다이담만 메이담 파도보대 스피커 시도 부전에 샀다와 디야 아니요 nga야 흠이 흡야 새 야락모낭 다이담만 메이담 파보케 양보이 따만 모일란 하도 모낭 보 따만 모일라나 메이담 야 발란 상모낭 yang teman mulana speaker lan sangonang to kai teman muilan men ma ate phayang mo bukai to ha to ta tam ya lang onang ka bang ngau teman lang onang to hang hi ngau ya be ngau wa
tàu ngao bu ya phan me taman cha thaliแต่ก็ว่างโมเฮมานบูลำน้ำแมงหลักจึงแน่นมันโมลานะจึงนั่นเสยกไปจำไกชิบูเตาเอนังฮัลโหลแคบิเชียมยบนกวังนะฮัลโหลเวียมันชอบอามายมาเมื่อวันเดไปอย่างไผ่แห่งว่าฮัลโหลเกียยบนกเวียชอยังไงฮัลโหลเกียชิมบูมามันไปออกปุ่งอบุแต่นี่ไปนั่งyang hanya nasi satu kibu mega church mah buka talan yo tiang ngau elak jenis yong nang first of its kind first aja nasi live yong ngomong mayo deh nang yang yong yasano deh nang yang ada yong kawang deh hanya humble namanya chongmok deh men ngau elak jenis yong bu namanya mah iya ada akung bangyua kongkum bude sepsibu doilang lak wong bong se mong ma ada kia yup nang ada mong nang bu tau akau ja jadi ma ada kibu akau ja nyui sin bu ma di mau bro bu menong ma ada na hardly hanyu ni hei chimbu halam hat wong nanga gai koloni pai o bulan hei pai bu yau se ke ngobung tengi ada kia ma bulan yom yong hakia ngau lak jing na sa awang bang nang to kai kawang de yop to tai tam ya lak jing na sa yong nang hado tai tam ma yong bu yang yong mai bu yang plan yong phai tem bu platinum jubilee hado ngai wang ya lak yang no tenenga 74 chek ma platinum jubilee jing ne tim ta bu wang bang ma home revival hado taidam ngonang hado wa yong bu taidam yong ngonang hado me aki habu o hakia maidam ya lak jena se hado kia yong nang numan molana yo pacham kai se to enang hayang hado me phabu kim ngau benyu laudo hayang libu mabu yang yedo evek and rise from the dead. Ifisya apong nga aling panmapli. Ifisya apong nga aling panmapli mahado kiyang ngonang. Tau kay, tau pa inang. O sibu ba? Laudaw. Hayang libu mabu yang yedaw. Hayang Krista nang te wangay tam parak. Hado ngonang. To yoboy bakya nang sepseba yungan ajau kawang ya hadome kunyak Christian acu yonglan hampanau melan nyunyalan pacelan tuman cimeng Yuang yung ibang sausan ba tong yung yang tumane nang minme hado hebak yawan de libung bubu yang yelak laulak ngailak hado jeng tamahan lak jeng nase tuman hado hebak yawan de nang ajau ba wede wai sija tuman nang me nang ngau sija se nang ajau ba yak tapan pai nang de minyong bu pai jisuman me yopwe Tolana siwana mungai yau. Amen. Pastoral ministry mubu teneng return mang ngonang. Toa mission gambon ma pu baya jong yang anio sausan Kunyak pangcem hanghe pa ya phan me nyeng dam ya be hadu ke sausan doi leng ngobung anio sa Imau berbumenok data pastoral ministry mengobung Pangcem pu taidam ni wang beng hebak ngodo badat teneng return mang ngonang jeng na se pastoral ministry ma akemba wang beng appointment me sausan bu ma hai akemja ba anio ayan chin gemme i ngong me jeng na se sausan yonglak ngonang do kai tau hang tenok jeng na so yarak pa yo pau sa do inang okay
cha teman pay cluster in charge pa yo ngau yang ke teman jingna se revival ya bu hadawa ala cha ye ji hibak lep ia teman revival ya nang liu shodege speaker amailan speaker alanglan teman na speaker mabu nyek yang haki revival ya humbu 1976 mu do hado nyoi referendum yang lah hangai ko revival bai bu hang do ma rawan rekam ki bu lano long jar ki bu anu tenying ani teman mulana chon bu teman pai limaim song ki bu hado ki bu mabulan nyek yang teman revival ya humbu nganang hang hado jamu tenyu yanang anu pai mu teman hibak tale yang hado ki yalak wangsong 2017 ya tau ma tau revival exchange tai dam ngo bu atau ma teman di mabor pu menok tu KPCM pa bu ama tawang teman mulan yo ngat ong yang ki yang ya du show me ya limayam song speaker na se ngo bu jeng ne to ma no cham se cham bong atau town ser ma ngo an de counselor ne se atau kia ngo ye yang ki mà tự nhiên counselor lan pay anu chăm se mấy đâm ya speaker cha nó sẽ hạt đâu kia pay năng again you sa ayong bu team awake and rise from the dead bu mới nóc tại đâm lưng bà lan hằng hi ba chú đại pay à vậy lâu đâu hàng li bu mà bu yang gì đâu si bu hạt đâu pay ang ngang hạt đâu mà ya pay nhang cái mà này thì bác chứng bu mong mà kia lấy đại bu bác ngó lạc ada tengai bu apong ni alinga lâu ngó nằng hang bu atang nyui tàu hado inang tàu khay nang amakan mai yai tàu ba tây tàu ya đã tàu mà amai mà nó lâu ngó nằng hang bu tàu nyui nang amakan mai yai tàu ba tây tàu ya Ephesians pumenok te ngau tàu mà remember therefore when thou art fallen Yesus kemana consider how far you have fallen English ngau mai imana teman tau ma sing balan anyai semai se sing lak keep in mind how far you have fallen au shin lua hanga yai bushi hadau tei dau ya se nyan bu ngau teman hadau ma nginang di mau bodo ta yang pastoral ministry ma sâu xa na tôi lưng sa retirement ya phan de ngoi se sâu xa na pai bu he bang me ma bu ka dalan deal me nga lưng wen bu yo me tak palak palan de hadu kia nam no wen bu me tau ngi ok bu tak pua yo serious tak pula nong anang anu serious na ye che ba tak pula nong anang yang hangi tak ya be tak pu de treatment habu hado yamai ok ba e de et pu tai dam ni ngoi lia tai pula no nganang hado me maya tambu hai libu ngoya boy tau ma mai bu ja iya hado tak yang se ngia sing oka hado de kakchu bu treatment habu hake phashi bu de yadu show yamai ba e de hibak ngoya libala nong anang ma bu ka dalan maya tambu nganang tau yo me yo nga sangsi ja iya yo nga tang nang iya yo nga show si nang heyang boy apa kanyang nyu ma tak bai no hang hi tak bai no hado apong ye dau bu jing ne treatment check up chai de kem tawe nok samai bu de kem hakia nanun bolano ma bu hado kia ngiang gi takka hado yang se tau ok pun meng ma hado bai sure treatment nam no phanang haki banda maya tambu ma bong anang yang bono adama
ede hebak ngoya kawang hado tak men nyik tai bung anang hayang boy mai bua hado tak buyang se apong tawo singbu to yang me sangsi hado tak buyang se apong ye tau be ba yong sangnang ba yong shouchenang hayang boy hado yang se tak diagnose ne yemang okpulano mabu hado ki hawyang ge hawande tawo tai okpu hangine memang laga me boy hadonya mah hadoki ngobuyang sibu apong daubu hadoa yong maibu jayang ngo sadokia ngiok yang ge sabu ada dengai bu laima ibisya bumenok de ngau de lewande apa kenyang nyuma yaibusi isema apa kenyang nyuma weakness wanang ge apa kenyang nyui yemaibusi hado yemaibu nyui tawok bua tawa yong maibu takoi nang amakan ma yaibusi nang consider how far you have fallen aushin nang ngoye nang wong ye nang mong nang ge hanghe ba tak me hanghe ba ya phan me yai ngo nang ge sibu hatau tawok lak ka yong mai bu tau khaya ifisia pu menok to hadu ge ngau buyang sa hadu ge nginang tau khai tanyi bu hadu revival yang bukia wangjai se temana revival ya benang speaker lama speaker amai hatoba se speaker yo ya benang yang ngau win bunganang yang revival si wanda temana ini simple ne revival si wanda revival haki ngonang se ibu cha ngonang yang boy speaker yo ne mang do de yo ya phan mongonok taman lain nhiều lắc chẳng sẽ class school de bay vấn đề taman class mà subject trả gì chi má bông năng science ngon năng maths ngon năng history ngon năng hàng ngày ngon năng yo teacher bay năng ngồi lan mà mày lạc vòng bông nó sẽ mèng năng tôi yo mà sẽ nhái bu subject của adam ngon năng tàu tàu taman bay ngao hùa yong wan bu subject ye hang boy senyai bu ba subject hado ki tàu i hu de nang hang boy hado senyai bu ba ne me ye boy yêu sing lak sing do mo me lak hado ba minor subject se o yang ba i nyu sing do mo me lak ne meng bu khaye tanyi bu revival me ya yang ya nang anu ngaya ya lak anu himni hibya ngo ya lak tawai tàu mà dia pe bolan tàu boy lan de yop do hu ba dia bay wang yang ba ngayau anu hadya to ngoi sa taman molan agi jem hao sa iyang bugi to speaker na si yong nang speaker ba iya ready me cha bhagalak sa hado hai halak ni je ba taman molan na participate na meng bu lan he wanang tau khai agi molan man ma tau yong bu khai sa numan molan no agi jam sa mai tam ya la ka jau sa tau inang okay dia tu mah payung ngobu katalan. Tu ajai mu ngonang omong teman mulan, paje naulan, nyunan nyalan, Krishna melan. Krishna jah tu tonghu ba. Tawa mayang wong bong ni ji buka ta, setai buka ta jauh ngaya. Tawa mayang wong bong ni ji buka ta dah. Tay bu jauh yang nanggalak, teman muelan, acuy sangat, ayong sangat, muelan, wong pong na yang important kata jabong orang, yang responsible citizen jabong orang, kadong yusa teman dokter ohe, akia bayang orang, okay, tanyi bu teman atau revival me, hanghi nyui, hanggang ngoha sebuta. Hanggang ngoyang yang beno, jadi kemana hado kia ngopun meang mah hanggang ngoha sebeno, si ibu retrospect na meang bu, tok pay kau dah lay ye bu, hangne sabu, ibisya lai mu lau dau, hang libu mu bu yang ye dau si ibu yang, meaning akan jama temana liang ngodau bu haya, akan jama temana ye ngodau bu haya, anu hado ada ngai bu lai me. Ada ngai bu lai ma teman ngi bua
nang amakan mayai tau ba te do ya nang hangi matak tak bu diagnose na meng do hado yong mai bu amakan mayai hado yam tau do si wa do yong mai bu taman ya du show mai bu nang ya du show mai lak chang na se ling bu nang tau yong mai alo naka chat lan nanga yishing kum hang ne taman show da kema dai bu kaya hang boy taman konyak Christian hang he kia kema hang ke wen pe no si bu to ma mong mai bu to ma aba ron aba ngonang ano ajay ron ajay thong no to ma amoy nyu ngonang alang cheng e wan da iman ne wo yang to ma lung ma lan ne yong sing la wak ching kyang bang me mission compound ngo bu he bang me taw na ha ngo hawan dia 1960s later part of 1960 to 1968 hay yang Reverend Elias Murray NMM director Reverend Long Ring ngo bu he bang 67 66 67 68 pang pan me ngo hadaw me pai bu yang wak ching yop nok me cô nhau bu hado mak show ma tàu le pe nang hado hi bang me 1968 69 70 hado pang ba me ya temperance si bu hado wa chao sang olak no tàu sali ko wai piri ya hado ya chon lak anio hado yang dầu sang lu yang chào sang ngõ lắc nhì sâu yang ngõ lắc kia chào sang ngõ lắc chào sao bu temperance hado message ngõ yang gì đâu phải mà ôm la de la yang 1971 72 73 hado mà decision ngõ no decision mong te yang ki chỉ số phải tài lạc si bu hệ nhiêu hado loin na mi loin nong obu pt loin nong obu chungko loin pt loin hang ai si no sai singer kan hem lai ngai bua hado sai ko nyau ngai lai ko nyau hem ko nyau lai hem ko nyau hem hado wa taman ko nyak pang chi mu lep pu ya hado wa tong hem lai alang da lai wan de hem lai alang nge bua chang dong ya pu manok finance de ma yang ling ngai chung anang ô tao ano pa ka ta hằng ke i hau ok lak si we mực ti si wa lam nyu me si we revival chuan pha si wa hado hem hado hi bak ma decision ngo bu mong te yang ki chi so phai tai lak si wa to decision awang ba ya phan ma temperance pai bu tau phai ma decision pai bu tau phai ma 1974 ma jinglang bang to ong bu 74 75 mo yang 76 ma revival pai bu sha taman ma naga ka dong mo ngon bu taman mo ngon bu revival hatawa tau hi pak mo bu the byproducts of 1976 mo bu revival hataw yalak pa kema tai bu ten ite ngoi chang nang hang hataw revival ga ya shanyali taman konyak society ma toilung ang balan woyang lungwang naw melan mabu Christian meng ayang boy man meng mongo bu tawa hadaw longjang jubilee silver jubilee dong wande hadaw longjang ba sida du yang ngo buja hadaw maya wong ju yang ngo buja e tikon ngo ba hang chi e lok bu hem mendo songsari menlan lima hapu pam pirong pawai pato papu kan lam mong hai ta nyoi ngoi he ya ke ngai ngai lam bagai alang ba wang lam yun ok ba hai ngo bu heng bui tau de pasar masalan noman mong meng adang wang ngai lam da pe galak aja se ia lok bu hem to yepi
bunga me ya Christian ba meng eyang boy man meng bungo bu lung bang balan hambanau melan ne woyang ah ke man meng bungo bu yang boy 1976 revival ngai bu alika bumenok calo ngai yom nok extension ya lang ngai membership anyai calo ngai anyo to ma anyai na sa taman konyak ka tong ma hato revival kai tu lung bua kani lan se kani hangobu literacy campaign ma students lan hato ma alang lan yamana siong singok lak hato ma hato kani ka meng lak jeng ne se anyo aloba lama social action lenga ngo oke ma wen bu hang to yok bu ngobu hang 1976 revival alik ne hato kani habulan mabu yu yang ying balan mabu lak yang chele pai bu membership anyai chalon ne ngai bu hato ngo yang gi hai go dai wan de yo ong hato revival kai ngai bu the positive impact alik amai mabu hato kia ngo yang gi anu chai ko kau ma jam taman lai wan de tau hado ngau wa taman sa mon down do bayang kebishem ine ma local church jam ngau yang hang boy local church jam sai ba ba no kebishem ma alo local church sa ki we ji ia konyak jeng na sa mong jang yoi ngonang hama to cha ngau wa taman konyak cha ne ji Nagaland as a whole konyak pahi ini ma meng bu shu ocean hang he meng ne mai bu shu hang he me ne alau nagalan hang he ngoi be to naga reality naga picture reflect ne meng gongwang bu he ngonang thome Christianity naga ka dokte pe yang phe ma wang bang 150 years celebration hadu for the last 150 years Naga Christian bunga mai bayang pheme Dr. Clark ke kutulani 1872 me malong da paya wanga kema wenbu me hang he aliek ngai bu si tamana hado nyoi do lailak wong bong ne se ngai nang hang ne nang amagan ma hang ki ya yai bu si hado nyoi da chamale ye do tak yang hang hado tak pu yang si bu hado tak tau tau hado be shu treatment phalak na meng bu ne se i bu ki hado me Matthew lai da wan de Matthew apong nyit alieng pan mawok mabuta tau iya kan pan menyit mawang yang iman aliek lan me noma ne imana singlak ka lan ne wung lek hu wu mabu yechi ma phuk lek song san wu mabu khai nang ka tau khai pi amai li li aliek amai lieng nang hayang pi ameng la ne aliek ameng lieng nang pi amai cha me aliek ameng liek ne yok yechi ma pi ameng me aliek amai liek ne yok pi li hang hi pai aliek amai yelek hadawa ang nang okay e da rom amai mongok la pi cha e mangai bu aliek kaya senang ja hangi kia lek musia iya i hangi ling nangi hadau kaya senang ja pi amai ma lek ameng yilek bu khaya pi ameng me lek amai yilek bu khaya sa hadu kia ki bu taman ngenang okay hangi for the last 150 years wang bang kho ja tengah nanjing Christianity came a win woman. Ano 1976 me revival Bible sa tunggu sa teman me revival ngwana. Hadau kai chile tambu tau humi ngau yang ke. Mabu positive impact mabu nganang.
hado yo ngomong melak ngonang on the other side jai kau kame Christianity tamana ngau bu yang taman atinglak bu taman interpretation me hanghi elik liek pusi taman hado lay yelak no so bongbong na sa nganang bunga may chon apong tape macha aleng pan mengamo pan menyet tel lay wande Jisua Peter dengawu Jonah Simon nang taulan sebe senyai sa dekanya hadawa Jisua Peter tongbu Jisua hadaw Peter may nang Peter sani ji Peter dengawande alaw pelanong orang kongdom bude ibne sibu ai no man lamano se Jisua may singbu may ngibu hangne iman anang Jisu chama kawang hai Jonah Simon lay taulan asebe senyai sanang atakanya siawanda Peter ya ai yungan ba tau nang dekan nang heavenward wangi kau tau nang dekan nang ba Jisu Peter da mark ye pa okay then my ship ni du yang ya katok ye kau de shu ye bu ni sha tong Jonah Simon lay nang taulan asebe senyai sa atakanya siawanda Peter anu jan yuman ba tau nang dekan nang senang sinang bu tau nang dekan nang ge Jisu Peter da anu mark ye pak qualify ni yamang okay ni u yang ya atau ni u yang ya siwa atau katok gi kau de shu ye nang hane atau katok pa kawang iba kawang imi yong sang yang mongoleng bu atau kawang katok kai and you for the third time lim setong Jonah Simon lay hangne Jisu ba do Simon Peter taibu hayang i anang hayang iman kung ngo bu không khami mu wang mu ha do mai ngi sing yang pe bu kai hayang ha do nyu chileng do ne sa da bu kai yang lay atakanya kan nang ge sa anu lim anu mong chi ngai tu me Jisu ya ni du uing ya se hado yang ge okay hado ya yang ni du uing lak ni de kan lak hado ya yang taman naga Christian lan 상바 영상약도 영상약 door 녹대 지수 메 보장 매튜 막룩 마 지수 하도 인ang 보자 gospel 영여도 연예부도락 요이 연야하 연예부도락 전에서 ngau도 personal salvation individual salvation 하도 ngau도 해양아 dau가야 로탈라나 공부무 a good Christian 시말라나 뜻발라나 안가밀라나 짜가상라나 곤약라나 폼장 임총상담 콩금부아 a good Christian Christian namai au hiu Christian namai yang Christian namai lansang manang ya kan phi me sistenya teman KBCM Revival Camp manang anu sa temong mong manang si jai teman anu anu hado kia Nagaland me pumenok ma puma hado kia Revival ngogalak anu tau sani ji kan phi me kia yoblak jengne yalak pa takpalak palanda namnolak jana sa healing center prayer center hado prayer center kaya tuy melengbu mabonang hado wa ngaya anu hani o teman ngawlak haja ngolak hado anda teman jalak pengawlak kani tawai trak hapalan mahabu hado prayer center kaya namnol lenge may dambu takpalak palan namno hakia hibak anyai namno panapa Ake tulang bu, ngorang prayer house, ano to ma, yopu ma prayer warriors lan, hado kia namno lengnang, hado kia lengbu naga society me, anyo hangheng ngorang ke,
teman hado de anyo anyai ai taka ima hangi tango busi hangi tango nang kisa mai le yang hado abe tak khong ko lei bu da hang yang be MRI no MRI ma ong yang lei wan de tak khong ko mu ngi nang ja si bu no sa kia ai TB jengok ya si yesi ma alo ba jengok ya si yesi ma cancer jengok ya si mai le yang hado me yong yong bu ngok bu yang ngosa hado nyu tau yang hado de treatment power yong mai wanang hakia mai lenga e wan anyo yong yong bu ngok ya sa teman anyo yelak pelai lak nanganang hong yi bu le me February late me do tekpa tapa our church mongok bu ordained ministers lan Reverend Curry ye woyanga anyo toma senior pastors lan hadolana teman ENBU Eastern pumenok pastor lan Timor best mongok bulan hadolan de nyek ai teman jam ha sinyek yang tapa our church me teman jumbu hamande imana teman de opinion cha yang bu sa hongyi atau state assembly march 2 macam bukan atau jam show me atau assembly me NLDB Act atau you pon bu atau lip ne menglak NLDB Act lip ne menglak yang discuss ne mengnok hang ne civil organization lan Timor Leste civil organization atau lan NLDB Act lip ne meng do me ha siang se ibu voice ngobu siwo atau jang me tumanda nomano hanggat enangge sa ilak jeng ne hang ne join akia press release ne meng bu japha ju ngai kalak jang ngan him yumong me hang ne tomano sign haru ja do opinion yam lak jeng na sa nyek yang iman na hadu ki tong bu ma toman molan puk pong bu to yong iman phai hibak ya ngau yang ge to i bua atau NLDB Act lip ne meng lak chiang e chau ma 1989 momo NLDB Act pass bu hatu implement na man meng bu de implementing agency lan hatu implement na meng lak ba hewong bong toman kunyak stan hangne hatu civil organization jim chau ma KUD kunyak yun Timor lanu jimbu hangki ha siwando hatu ngau bu alo cha chaku edo hang kunyak stan na hangne awang na do NLD atau legal you pon laka teman kunyak buang bu KNS kelan wang bu 1987 nah ya atau wang tahu mau bu anu jan yang NBCC take up nemeng bu 85 hours fast and to death ngok bu hawan de chief minister na se SCM ngok bu hebang ma NLDB Act pass bu nganang hang boy hado implement na man meng implementing agency lan ne wong nang hado implement meng bu ma yok bu ngok bu phai ma nak sai lak cha ba implement na pa man meng bu de se hado awang ba ma hado ngau ge ni shuwa me to ngau ba iman hado ngau ge no ano ni shuwa me to NLDB legal provision hado church issue na sa ya laka church hado da ta se secular to civil organization na yang laka se lip ni meng ha se tano pumen ka ta se tungi ba ma tak over ha ka hengola ka hado awang na to legal provision jena sa civil organization wang bude kunyang ma KNSK hado civil organization yang hado wang bude ano to Nagaland saiji alo mo Muslim country me alo mo hado civil organization na legal hado yamai bu yang se panang bude Nagaland matang ma sa jagia tak over wushu bu kia church ya ta se civil organization na ilak se hado ni bang sang ngolak hado adeng ma church issue ya hado toman jumbuan da hado tong yang tau le ma tawan da iman ngau ba tau le ma church taman leng lak taman ngo chang ngo tau ordained minister senior pastor hado kia taman church taman ngo chang ngo Nagaland na ngau lak o yamai yo nga takade nang the worst performing states
in the whole of India 2021 me jam declare memang bu atau Nidi Ayog lan 2022 me jam declare memang bu 2023 tau je jai ja tau je 2024 me ni me declare memang 2024 me declare memang bu 2025 me muang ni me declare memang Nagaland na ku bu me ada ngau le lo bu me ada corruption ma ada Tanya ibu bah budget hango budget sian ma hango iman siangan budget yenang siya apa hanggi apa kerja. Mizoram alolana surplus budget mengonang tamana deficit budget ma agak gam. The worst performing states in the whole of India. Ni siapa me tamana Jisu mai bujang, Jisu yang ni bujang, personal salvation jang, ngau jang, faction 30 ngui ngai bu, bi jaha im ngai bu, alik kai senang, naga, faction 30 penye ngai bang, atau faction 30 kongkong bumung, iman ma prayer cell ngonang, iman no fasting yang, iman no revival yanang, speaker me ya bayang iman mo revival ngonang, deling lai. Jisu mai bu naga Christian teman sasing bu kia mecu makluk madongan dia Jisu mai bu jang yang boy action speaks louder bicara ini mengai bu likai senang the worst performing state hebak lebi ada hadau ji ate bu jang nasa tawa akan bima hadau ngau nang hangne ordained minister reverend kata aja tahu yang tawa Bumenong may sausan ba jang onang staff jang onang pastor jang onang regular pastor jang onang senior pastor. Hanghi wanda hanghi ngai bu. Tak diagnose na meng yang hadau yang se tawa to yadu show may bisan teman telak si ibu kia tawa hadau acia se tawa hadau pai bu onang the worst performing steps. Ni dia yok lana atau declare nasa belinga memang lu jam memang repeat memang lu anu faction atau I am lan federal la iman faction ngai maksudai teman naga society reality peang bu peang hengonang naga Christian picture reflect memang bu hengonang Aniyo, ENPO state you sa FND daw yang ono. ENPO state you bu pok bu jasi ibu cici jayo. Yang bu ENPO state you lang nahang nangay bu. Bihar you bi mu bu ong bu Hindulan ya may si wah. Yici bu de. Naga Christian iman nagkasiyang. Iman fay yungahu. Si okay revival yan nango ma. Jisu may bujang hasin ngau ma. Revival yang hasin iwa. Tikpa sima lo tha imana yimai. Tomande step mother retreat na meng nange. Imana yimai. Iman pe yang lagi si bu yang tawa. Tawa tanya anu FND tahu yang mana? Mayo menang, yang menang teman jeung na mayo. Hayang boy hado ilang nangai bu. Anaka Alau setiap lan ayong nang naga shui degi hadu na sin shui bud tamana yong may nang chanong ha se ngwa sibu hang boy tolan phai ông ngone tolan mo nang matuman share yado se ibu ya bande pai bu nang hangi alek tamana lek bu hangi jang tamana ibu hayang hado me au here Among galaxy, church is accountable. Bumanok, teman hangi lenggu. Tahu hadau, sa tahu hibak meng yalak, sokono halan, soal nganglak. Tahu hadau, hem, acing apa calok lah hadawa, cah ngonong betul, kebisem dah tahu tinggi hebai bungonang. Kebisem cang nolok puye je hem boy. Naga society reality. Nase.
จึงยังก็แม่เงาเลยแอมาแต่ว่ายบนอกแม่ยี่ฮากีเต้าเงาะปูคงตึบอาแมงไทยปูไม่นอกวังตังเจียงอีคงตึบอากะวังปายบนกฮัตวากะวังยักตุยฮัตวแม่อีเยอีอังจิงลึงนะเอเยอีฮาชุน Kingdom of God kawang ang jing apa kanyang nyu ma ngau ding jing mai trustworthiness dai kan bu ngai ya be hado ngai dam lak mek tak pi akyang yu phang ne hado ka dong yu chama i ba kawang im ni yong a sang yak lung bu ka dong yu khai leng ano hado ma Kingdom of God ngai la te pai wande keadaannya yang Allah bagi ya sanjali atau Yesus yup pujiang nhiều có năng tàu keadaannya yup pujiang lầy ngõ yang beng wang dang beng lầy ngõ yang yup bùa sang yang ngau no man no tàu chutok mai balan yup kita yup Farisilan yup kita yup yang Allah yup ko mahai se ano yang ngau puin ma ik manak se hake tàu lepu mininga no man yup apa tu mi ya yang oh siap ni yup kan ya no man yup không có mà tu mi ya siap ni bu hatu kita yup siap kan tau le mano thy kingdom come here thy will be done on earth here as it is in heaven wang mong bu kia ka dong mling pha yup to hatu i to na sa sang nya ka yu Jesu hatu chi to na si yu che i hatu kia bai bu nang Teman sa society lewan deh trustworthiness. Teman ma trustworthiness ngoy abe no. Ngau le ya. Cha sai chứ. Ngau le cày ngau le sa. Tu file office departmental file lili mo bu ngau le. Ma wang tai yang. Teman documents date of birth electoral census ของกึมบุมา unfair สามายังhado ngau le nyoy de le wan ba te nyang ye yanang hang we awang ne toman lam mong ngo bu hai hado jing lang mong ngo bu hai bak bang ba ma jing hai jing de kem wan de jing hai jing ma to jin lan ba ying ye ba lan ba ye sing lak hang bu ngiang bu lung me lan ngo nang jing hai jing de kem wan de to ya lok lak nyoy no ye nang ba ak i ma yang ngo ba ak i hang tai wan de ba hado long de ya lok ko tai bu ye wan de ba hai mi ya lok yang tai bu như mo agi banyak ngo bu kai ya lok lak nyoy ye nang mo bu hado kia hai ko kau de taman le wan de ba trustworthiness ngoy ya be no si lak ya ban de ngau le sang ngau le ma yang over taman hai ko ankle ma le la kai tani taman hado revival ma revival kai taman le la ka oh kan phe ma yuang yuy bu sa ngon ang buyang no se taman nge la he bak lep ibu ma taman revival tai dam ya bu revival tai dam ya wan da oh ameng chan lak jing ne se alder call na me yang kawang da ameng chan hum bu we have done enough yo nga taman hado ameng chan bu haki tai dam ya engi heng wo tenya taman ab ganyang nyi ma ya yung bu si tia introduction ge tia akung wang hakito ngau nang ano ngayao ngau la ano hum yi ngau la taman lưng yi lak jing ne ngai wang taman platinum jubilee jing na sa lưng yi lak umbong lau lak hang li bu mu yang yi lak jing ne sa taman le lak jing na sa hang hi tak si ab ganyang nyi ma yuang bu si hang tamana to Peter de chi sui bu Juna Simon nang atekan ya kanang yungan pa daw nang kanang very good chiji okay tend my sheep feed my lamb
ni setong lem setong yang yo ai mai na nang halang ki ke si we si ji shu mu ye bu hado ki teman yahamuk eblak teman i to yaha chang anyo ngayau teman ngau la spirituality chang what is spirituality hayang hado teman kandeks me anya sa teman naga kandeks me spirituality hado hangi sisa anyo teman ngayang ngau la teman yahamuk ep yahamuk ep yang reality ngia reality 1976 mu wang yang sabu ke 1960s later part of 1960s me temperance ngobu temperance jauh salak yu yang kani sali piri hadau Christian lana hadau ya yinglak hadau temperance ngobu tau heme anu decision ngobu revival banlong shon phasi ihembu 1976 me revival pebu sha revival teman mengonong revival hadau yelak pe hadau yaha kaya toiling revival ayang hadau me teman conviction ma bong onang heng boy hadau nyui lai bande teman ngai bo alik naga society reality jeng nyui tolo yemai bu yapan anyai nasa teman dia hadau konyak dia anyai sok nang bu kiyo te nang to teiwa hang ne faction lan text ya bu no hai semen la alo la nong onang hang boy alo ha setan ching onang ge tamana selui nang bu ge se taman te nang hadau society mengai bu 상시 딱 하도 anyai 사부 anyai kiwa taman kiyo denang takai hado hangi ka ngai bu hang ngai bu siwa hado ngia oklak ba spiritualize ya ham hado ewan da to anu yalak ba jisu hang iman pai shau me pisada yang po pu me phát bu cả ta mày tâm bu iman chỉ hudi wang lam ngõ yang bem nhị cha đâu bị sa da yang po cái lắc po wan đó nhị cha cả ta chạy mày lắc awang nó phát bu ba hạt đâu mày lắc ngõ yếm tên đặc ba cả ta 38 years đặc bu lẽ bu mình nghe ia hạt đâu bị sa da yang ta awang nó mu bay bu awang no mo bebo ay tanap chito awang no phalak chedo e sodomi phatte go tau nap bo e phalak chedo e sodomi phatte go hangne e jama paralytic ka than meng do da non yok e de chamlak je nang wang beng hat pa jani lekyang jani at the most wang beng ni tak pon ni ba 38 years tak bu hai tau me pichada yang po wan de phat pa ka da mai nang ja sa e yong sim bu heng boy de chamlak kada yanang mo jisu pa ya yang alo ba tui cha leng yang ge leng bua na go ngo bang no se i yang ai to ni tau bai bu mai de mai la ka ja se o mai ya kha chu heng boy tui cha leng bua te bua no hado jiu di su sai de yang Israel su sai de yang 유비데 간락 정나 살란전 이부 수사디양 여기 상발란데 잠락 정나서 이부 수사디양 행보 유이 거도락 유이 메락 사 정나서 biệt bu 하도가다 38 years 임든 딱부 비사다 양데 속담도 못 배잉 거 보양 이리 잠락 가다 연ang bahang ngo 알로 수사디 지부데 하도와 이스라엘 수사디데 kita yang iya tuh jalan ba hai nang liang pa yang kem do si yang hadowa bunga mejon pong ngam ngok nang liang pa yang kem do ateng ma e liang pa yang kem mai yang mai yim den dak pa phai paralytic ka ta phai ngo bu ka ta e liang chak pa yang tai ok bu hai hawan de e liang pa yang tai bu ka ta la ngi yang no hadowa bichada yang nama syaitan tu mu pe ngo bu ka ta yi chi wa teman atau pengalaman contoh pengadil untuk dongeng tu aja. Jenang bu, no, di angki mai tembu hado kan, no, iba, nyau ngau yang menang gyo, nyau ngau yang, liang bayang hana kian bu,
ngào keng pa vong nang chôn meng pu vang lâm tê la như câu cả ta sang pu ta pa ya lay anu ma iman mek pum meng buang lam de yong la như mong go balan iman me spiritual eyes man ep po jana se hadok jingi jana se Jisua iman de kongken bo tu ja leng bo nhau nyi ngao kyang ba yong wong nang leng buyang hang bo hadok ka da ba cham lak ka da yanang ba ngo byang chiang nhau nyi ma ia lieng ba nga kyam na sadam tau ma jiu di ka talan mo po mo byang akam na iman pu manong mo e expel na myang bo hadok ngo kla bunga mai chon apong tu de jam le wan de pu na mo mo buk pom de pu bu ka da Jerusalem to ong bulam Jerusalem yup nok de the temple song market me ha yu ngo Jesu yang e penlan tau lien na tai wan penlan e bu penlan commons iman to iman thinking iman mindset hado ada dengai bu lai udua au hi pap ai no e nyu e pap ai ya e pap ai no hado alam jang iwan de nenga hado ba lam me iman e bu au hi anu kai sa hado ba yang hado mek pum de ya puna mo mek pum bang shau si sang bang hado au hi pap si sa yang Jesu no man ma hado ki bu chu dai ngo bu se tai nang ba tai yang au hi amang anu kai u ji ji ja hang boy ka wang tu sho ta dengai lak ching na si yang Jesu tai bu ba ai society jam mek pum bu ngo lak te shau si ba la ngo lak te hang boy Israel society me hado mek pum ba ka da cheng keng lam nyu me ya yang ba ha yu na hang na dam bu Jesu ka tok ti phao phao yang mek te phao yang silom yang da dai bo do hado i te pho boy silom yang ni ba distance ngo ba niu ka tok ya yang kam bon ya yang mek te pho bo hado nyau ni a hado Yesu Jesu hado leng mai dam mek ep ka da lan ngu nga mop hado Puna mumuk pum de pupu hatu Jerusalem yup nok to ong bolam market me ni jai hayung abu kata chia we chi nang bu ma ia hangki bu awa ep tembu haga ep au be apa sih nyau ni no nyau ni ngau kyang meng bang iman ma spiritual eyes man ep taman kada abu nyau ni ma hang kasa 38 years lim den dak bu chiang ibu yang puna mumuk pum de pupu chiang ibu yang taman society 1951 atau turning point muang punya pangjem platinum jubilee ado tahu mah apa iman sih ngolak 1949 mah au mungdang kangceng macembu tahu mana temano punya au mungdang pang mengobu aru au mungdang pang ma aru ko jana song ngobu ama kangceng macembu data yang Tumano kunyak mungtang ngo ha buyang siapa anda ngai bang nga coco yombang macam lah kerja tahu tu ong kai si bu coco yombang tu jam mana delikal lan ong bu ong wanda longri commission na meng bu longri awang na pay land na meng bu tahu wakching town ma long yong yang onang buang platinum jubilee ma yong bu hado ma November 20 ma e land na meng bu hayang kunyak pangjem wang bu 1951 awang ba pangjem 1951 ma Wien bu 75 platinum jubilee 1951 turning point 1951 Christianity Bible chat level ma tamlo the 1932 11 December Bible ja wan jing the 1946 May 12 ma Bible ja hadawa pang yang chat level ma pangjum wang bu 1951 Assam Governor Charamdas Daulatram ong hawan dalam yenang Assam Governor Charamdas Daulatram lekan Porjan, Kongan, Wakching, Mubu Hakia, Bua Ong, Mon Dengoibu, Pangting. November 14, saat itu di si Bangla tu Ong Bu Hai, hospital Ong Bu Nyiba Pam Bida yang Yan Pilak Kai Ong Bu, tahu melong Yong yang Ong Bu, tahu Assam Governor Charamdas Daulatram 1951, November 14 Epu Mon Down, Pangting Epu Pangting Mubu tahu deh, 1957 Hai Pang Bam tahu.
modern civilization they exposed to mayang phema 75 years exactly Christianity chat level ma payang phema 75 years sa tani 76 second nang 75 exactly tau show ma taman yishing bungo mukpom de ngo bu nam mu mukpom de ngo bu kia sao jing hai jing me school education amay nang tau timawar ta wan de 2009 ma ta wan de tau ke jing adam adam ke refer mang nang hang na tau ke mang bu khaya bu kha long yang wat ting nya nyu hadoma school teacher yiwang mo nang Jani lim at the most high one. Hawanda, Timabor, Tibubar B sector, LB school man, 34 teacher of access teacher of. Ada yang omong datakku. Kadalan hadong ngilak omong, hadong ngilak ba yahamak bongbong, hado hangne silak omong, 38 years simdeng dakbu kada, hado da camlak kada yang ba puna mombong bom de bubu kada, cenggeng lam nyuma, yayang ba ha yunat tambukia. Kunyak angjat angli, land of ang. Tok phai ma len op ang nyanyang au ang jat ang li minok ranong hobu simanok akhayam ba tek panok makmoy hang no hadaw au hingilak the worst performing states in the whole of India hangi revival jang ilak hangi spirituality yang teman ilak ini tau ngahu ba tau yising mengawan da hake wong nang ngaw tai nang spirituality ating ba yaha nge oklak ba yaha leng ye oklak ba hado kadong yu kawang kadong yu yang wang hangoi lu alam jalingnya yes God saw that it was very good anu cambalingnya yes God saw that it was very good jalingnya yes mainangge kawang mainangge selai se cak mai wang hangoi lu kadong yu wanang tau ma tamana tai shona 1951 manaksi hai wang bu Langonang. Nagaland Christianity payang payang 150 years ngoy payang. 1976 ma sab get temperance decision kayang payang 1976 ma revival babu. Hado kay leng yibu mahabung anang kami teman ngaw yang jenang. Hang individualistic. Luombu chiang iban yubenok. Chateli chuan yapan yemaibu. Hado mangi bu ngok bu memang ma teman spiritualize teman yahan berkebla. Jerugolam nyume kuba shada ngobu kata ngiang ba kata lian dai Levi lian dai Samaritan pa jambu ngau keng nyau ba Jisu ya iwana Jisu hadole pu Jisu hatolan lim yome Samaritan haya ngiang ba haya Levi ohe UBC siwande hado ngau keng sing ba lawyer jihudi kata Samaritan se jihu hayang boy ai ya yang au di sip si ho ba e ya ni nang ha ki leng do hado wande Samaritan ba ma spiritual eyes mo yang bang Hindu ba me Jisua ngang ba hai Levi ni qualify ni jemang yang spiritual jang ibu bani qualify ni jemang yang Samaritan ba qualify ni mang bu hado su nang bu nang ha ki leng do si ibu kai teman naga Kristen alaulan bahai yong amai yang Wangsong 2023 มึงอยากชื่อกันไม่ใช่นะ23 no 23มึงอยากชื่อกันไม่ใช่จิมลักจังนะสิวได้ไหม24 no 24กูจึงช่วยต่อตอกอป่วยงางจึงอเป้ามหงลงจึงย้อยไปชื่อบุย้อยลำแฮปไกสิวทั้งนี้ในการวิจัยองค์ลักลำยังไม่บุ้งเอาใครลงจึงมาบุว่าไม่นั่งให้เขายังไม่ทั้งนี้ยังไม่อุชีใช่ยังมาได้วันเดียวถ้าต้องม้วนมาบุตัวช่างต้องงอยซะพอเดรุดนุ่งเอาบุพอเดรุดซะม้วนดูลงจังอ่ะสเตตการมันเนี่ยยาดูลงจังมาบุตัวบุตัวช่างต้องงอยซะซะบิอารุยังมองนั่งมีHindulan, alolan, biaro yang mengopo bang mainang, heyang boy,
mon tu longjang state government ne Christian state ya du PWD ya du yamai bu jeng ne se hep lak ngai bu kai yep pon ni mang ma mung yak sidong lak jeng ne se lam yamai bu ngo bu jeng ne hep kai su hep ko no hep yai hep bu no hatu ka dalan hang dai bu si wan da ating ma le bu jam revival man angan do ngo bu ni mang ma do wa we have to relook into Yesus kama hado katalan hake lama meyang menyang abgan nadai bu siapa na oh Nepal de alo de tu me cuma kluk mu bu gospel nyolak cina cita ada bu siapa na we have to relook into teman faith teman datang laku teman interpretation teman spirituality teman revivalism laya yelak ngai bu cia hang ne ngai wanga hado de Christianity tau kebisiam bu menok wang ya pai ma platinum jubilee wanang platinum jubilee jingne temata bu wang bang ma tenyi de ba bang wanang to kai hado ibu sulak cia se to sa chechen banang hangne hemi to ngao yang bu ge class jama subject teacher yo yo wanang to yo ma senyai bu subject class de to pai hado nyau nang ai senyai bu ba a se neglect ni yemang ba e to importance pa bu me ha chu ji ya se to nang taman spirituality taman lang yebu lau tau libu mubu yang yedo taman thima dong wanang tau kai Christian melan taman Christian adeng laku ya han hang hi chiang ibu taman Christian adeng laku ya han qualify ni meng ya qualify ni meng ya Peter de Jesu lemma tong bu Peter chan bu yang Peter anang Peter life pa Jesu không có gì năng lay itu Jonah Simon kanya kan na ma kan bu ni meng ma kan bu ya phan lưng lak yang kan bu ya phan man lưng bu de for the third time ngao bu na ta kia tamano Jesu de ji kan bu yang mo mui lan Jesu mo bu salvation pa mulan ya ho bang hado ka dong yu sangbu shau shi bang yang Zion jing yu alaba Jerusalem mekti shiwa bu yang jan ka yang kai ma ya san ya li hong li mongol au ji ya hu bu mulan ya hu bang yang bu hado qualify ne mang lak crown na hado nyoi okay taman spirituality taman revival hado de lei ye bu mai lak chia sa dia ku wang introduction kia hado ngau nang yang anu ngai ngayau chai da lak okay taman na yupuja ge yahu denang tau yupu hado yupu shobnu yeji agamna taman chairman ba ye solak yang we yupuja yahu wa kawang ating me ngi oklak ba yahamuk chat ali chu owan sausi bu sangbu ngi oklak ba spiritualize ya kai epha sa taman yoblak hayang anyai jalun lak stagnated though yapo bu yang igi yiji hang boy yalak pa more advanced jalun bu ya pan yang la Jesu lepunga oi bu Matthew ta phe manga aleng pan ma beli mu wang yang e do na chau san balan lem de nok pua pha do bu cha da nga cha da ni cha chen na to nga ni cha jam lu shu bang to cha da kro nga pha bu cha da kro ni pha bu cha da kro cha pha bu de ni bu chu wan ya pan ja nga pha ba nga bo bu ni ba ni bo bu cha pha ba ye bo bu bu tau chang taman mu lan chang nang expand na meng bu increase ni meng bu tau ni awang na mu ngai yau taman ngau lak ngau ba be fruitful and multiply and fill the earth alek to cha to ka wang cha lun bu te leng bu ka wang yang awang ia taman ka da lưng wan de lưng choi yang ba awang bang ngau pha ba be fruitful and multiply and fill the earth chi bu kai ia hado ka wang yang hado i ha chi su jam pa yang le pu cha i wa nga ba bu ni ba bu cha ba bu nga ba bu mai bu ha ki pau lak bong ni ba ni bo cha ba i bo ngoni nang da pha le ma peng ma ang do mo bai ngen na pau yang wa ji bu de se i bu taman chang nang tau ke taman ka wang nge ok lak ba ya mu ya kai hayang anu yelak pa chong lak yelak pa lưng lak hado wong ya kai se
dia teman atau revival awang ba akung wang nang awang ba topik atau panang dia ngau ba do mo show ji anu teman bubu teman chung yui wa ya ja bai bu yin ba ngau ma ya chung yui bu ji okay revival speaker ne ba yang tau cha ma yong ngau ha do teman mulan mong de yong bu ngon ok okay ngi ok lak ba sing ok lak ba ya ma ya kai hang hemi teman ngau bu a responsible citizen ha do me do wong bong yi ji si bu ka da jenang bu kai mulan wong bong bai bu ka da lang kai wong bong bai bu ka da ne meng bu ne meng ma ngi ok lak ba ya ma ka bang pha lak wong bong ya lak wong bong do lak wong bong hang ha do bai iya nyeng da bu du show tawa sa 66 years yang anu another 66 years ngo hu de nang hang boy cha ki bo yong lang ngo we nyang bu wa yakam siong bu kam yang kam cham ngo lak pa do yakam kam yu kam hu si bo hang boy yakam kam ha hai kam lak kam ha noi au sin cho lak ai wang beng 30 ngo nang ma 96 ni meng lak ngo ok lak sia bai au li lak ai yesem taman ka dong ni ngo ka da yan lak tau ti mau da tayang wang beng kan jang ngo bo mong me ha do mo nang bo si sing men sing lan a che yaman sembai halan ma bu iman term iman hebak ngoya tai shor gi taman dio au bu nyek lak nyek wan de ya taman ha do ka dong me leng bu ha do report ya ada lak ta ko ngeok lak ba ya ha ya gai yang tinyi bu ha do revival ma tu man ya to kebeshem me alam cha ya phan ba to ok lak ba ya ha mực ep dam yang ai ya ha cha ok lak ba ya ha na pa yang ai to man cha thli hang ne khimi ngai ong bu to kebeshem local pu manok cha level ki lang ni ji kunyak cheng mong chang nang ha do ma lungwang na me hamba na me ajo yong lan nang responsible citizen ka ta lang nang da kai taman leng lak tu show ma bo nang ngia sing ok lak ba hang to leng ok lak ba wong ya kayo se shokono taman yu bu ba ka lak ya yang kem na nu chairman ba ya so la ja da kai cham yu bu ba ka hayu sipsiba yong ana chaw wang dang yan kawang ba nang da ya sanyali e kem menyong bu yong bu pa ba yong ana chaw wang dang yan kawang nang a tuman de nang lia leng bu ayan responsible pa bu ayan hado tuman yengok yishengok yengok alam ma bu ma tuman makpom de ngonang yiwang yungoi ngonang wong yenang ngonang a chaw ba kawang hadong nge sengok lak pa wong nang tuman e pam nang tuman ye pun yang ma tuman yang da hango yok lak hango yen ngok lak nang tuman e ke manaksi tuman yang asai ngonang o kawang ta nang tuman je lak e tam ba nang mong bu ateng ba tuman mangai na tam ba nang tuman au bu sipatawon nang tuman au bu ye le batang nang yasanya le bukan bu sipsi tuman nang ma yalak pa wang hoi leng tam ba sa wa nang diu pe ya ha do ma yiwang nang sau san ba yan nang yasanya le bu achao ngau nang ngau nyu nang a heng tam bu ya phan ma tuman tam han ngau ngi uba ka wang nang ma nyong ha ba yiwang ba wong yanang mangau yang ngob nang ma nang tuman amang nang tam si ya nang a ting ba ngiok lak singok lak ba wong angan nang yalak pa tuman ya hau so ba nang yang hado masuk ngobu kadalan aco yonglan konggomuda ateng bangi oklak ateng basing olak pa yahamuk spiritualize nang pa tampa ngiok lak pa wong nang pa tampa lengok lak jenasa responsible citizen kadaja to mana lengok lak hado nang to mana yak keosa nang ngau tambu jenasa uba nang de menyong bo yalak pa pa to ngobu tai tamlan yalak pa nang woi pa dia hado ma kadalan painang nang de menyong pa ba anyo man be bulan mabu emanu pai oka tanyi ba hado revival la yong bu moheman revival kawang nang leng toy leng bu revival ne kunyak chachili ya phan alam cha ma ba to man leng ye bu revival ne hado ka ye hado pumanoka ngai bang platinum jubilee wanang hado shome li bu mu yang ye bu ki ayan adeng lak bu ya phan ya ha ya phan temada ok lak ne nang yalak pu tulung bau sa awang ba tai dam ma to mana nang heng dam ma ha sen nga be hado jengnan na menyong hai chi suman mi yopo to lana subana mo yo amen tong mo
Yonga mungmayanang minyong panang serde kawang nyai mui mansi abang ni ipu kia tani ipa yang tiam bu kimya tang mui sa ngau Taiwan de au yen na ep yang chai wang la kai ting ba revival leng ibu ya kalak ting la katenang tamana wang chai se revival yanang hayang revival si wan de tamana ta polo ka sapayonga yonga sem sa yanang hayang boy au ba nok sau tang kai la kai hado revival ting ba pi benang hayang boy i ngau hayang i nyau semal lampia au pu yemalak tei tolak sa ngau nang hayang atau ling yilak sa ngau nang yonga yasanya le kawang chon ngau tiki naka Kristen state hayang boy mi India state yo mas samyang state na wang pengilim ti klenim yang bu wang chese revival ya state ma faction opposition ngai bu hayang revival hipak ya hayang UP ching sambai mai bu yanang bu pilak sa sam chia yikeng po chia mup yelak po hatawa yichi tau chingna yui ambukan ma hangi ma yai ngo hatau lu yam yanga ting pa revival ya po nem yang lak china hayang teman revival ya po alek mengila kaca sa yasan yali mai abang mak ngau temin ki mong mayanang hayang iyang bukia akim ya tang ngui sa teni po revival na atau ki au po yama ya sambal ling yi po revival yong chan yang lak china mongim yong pai teman tingla katana hayang i chung ye lakpa yopma cham kayo sa do itamnang ami taitema khungwan demu ie iyang ki tuitema nang buwayang atau chaso kay si bujina iya kanyang tamu jina o sayang atau ki lakpunganang to kama temana walan cham sa yopo hipag yai tui sobun mialak yop pangawmek atau ki itamnang nambachama teni wat vok te kem yanga kawang chingna kem daw bata to nyai bi nang ba takaitin balanu kem nang ba yang boy revive me kem daw bata to nyai bi nang ba yong may kem so taki hayang wahiwang kawang yasan yali phatam nang ki mani to ngoi sa hataw ba ya fan me hang kem la kai si sangoyang ge hayang boy wang hi ka tu chi wai ke wi chi bata ni punia yasan yali may so taki au yen nokta kibisiam katalan revive me ya lok taw taki muhiman me la hayang ngaiwang ko platinum chupuli cheng muilan ngaw yang ki umenok ta hayang KBCM do kunyak ta muhiman myang lak tau jena ta ni puwang hinyu sa ta ngui batai tem so tam na wang pa ngau ma ta minyong pha yob lak ni se ba ma ngai ni wat vok te cham kem lang onang ngai ni pu niyo ta ni pu kimu kawang nang sipsia au hinok sa ta yalok kem lak yalok pai lak muhiman pai pu ka dalan te muhiman tanung punok salan tu muhiman myang lak chena ngai ni pu niyo samai sa wahi wang ta ngui sa nanga pau tek ang pau sa ngani home visit kemlak hatau pau tek to yanga tiap taitam so tam na chena kawang de minyong phai mui man yu mulan cham sa yu poi pag yai to so yu pa yasanyale sipse ma ke mianang manu kadalan de manda wang we kana de bachao sanga yen kau pa nang de yala kumiyong pha poi de bai pak yen mai muhiman pha tam na umenoka hatau taitem ni itlai menyanyanga hatau revival taitem china hipak lo nang yok patanyang ki nang di yok patan bukit ni awang pa ni ya saya limaya wat bokta kemasoyanga home revival me yen noksada kata cha ni siapa itu yinyai pe ya lok soteki dani puni ni manang omungi yang minyong panang hayang auhi kata cacang cap me kembulini yici kalaksa ting lakai tenang tuma ya lok kata punok te muhiman lak hayang sangyak ke kembu kata teman tu muhiman yong ye kalaksa ting lakai tenang tau kai matni nanga tiat ngoi sepo taitem awang pa yong maya solen tam na minyong panangki ngani o wat bokta cham kem talak ngani punio teni omunang sipsi mu teman pe kai teni omunang wong mu teman pe pa mai ni mato nyai pa hi kata to pe ne tatam kai kem lak china ya ha ma hong libu mai ma wong la ha tam pa hayang yen nokta pe la kai kem bulan tuman chino muhiman ngoilak noksalan chino muhiman yon melak china ngai kemlak noktalan seu yalak patay daw po chau pa yen kaung pa nang dai phana pa po hadaw taitem hanyu ya ngoi se cholak
hadau tai teman sobu mongma hadau KBCM pumanok montang cilama lihai mapu tai tem de pokono pu auhi noksa auhi yen auhi cinghai pan auhi koloni mo ngai na tatam kai tengi pu wang hin yu bai samai sa tong pu ni lan menang umpa nang mui man tampa wang chai sa revival yanang hayang pui ling yi pu yinang te yi pu yinang hayang pui tening bu revival na revival ya pu alek ngai olak chena yuyoi noksa ta lai yanga hadau lu te yanga ambukan yui ching ma hangi myang ta puta ting ba revival ngai okusi sa ta yanga hadau alek ngai na tampa yop yang wang pu tu so yong mai so te ki tu so so yang yanang uning yelak pa ngaya ta ku puting ma ta ban yui ching ma khum ching da se pa manje ngai ni pu tai tam taman yen yelak pa nang om phau sa tu so taman chen min yong phai mui ma yu chi su manu yop poi to lan se pa na mo yo amen apai ngokai wa